mbaye ikaze mwe mukurikirana ibiganiro bitandukanye bicano kuri Bwiza TV. Nge nitwa Niyo Buhungiro David. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka ya Joseph Habineza. Turibuze kugaruka kuri amwe mu magambo yavuze adashobora kuba yakibagirana kuri benshi. Ese ni iki cyaba cyamwishe? Ibyo byose turaza kubigarukaho, ni iki umuryango we wavuze ku rupfu rwe. Ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu ahagana saa 8 z'amanywa ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda hakwirakwiye amakuru yavugaga ko Joseph Habineza yitabye Imana aguye mu bitaro aho yari yaragiye kwivuriza mu gihugu cya Kenya. Bamwe ntabwo babanje kubyemera, ariko nyuma umuryango we waje kubihamya uvuga ko amakuru avuga ko yapfuye ari ukuri. Ubwo Habineza bakundaga kwita Mr. Joe yari i Nairobi ku itariki ya 18 Kanama umwaka wa 2021, uyumvise ubuzima bwe butameze neza, biba ngombwa ko murumuna we Jonas amujyana kwa muganga ngo barebe ikibazo afite. Mu gihe byari bitegerejwe ko ibitaro yari arwariyemo bimusezerera kuri uyu wa gatanu, siko byagenze kuko aribwo yitabye Imana nk'uko byatangajwe n'abo mu muryango we kuri iyi tariki ya 20 Kanama umwaka wa 2021. Habineza Joseph yavutse tariki ya 3 Kwakira 1964, avukira muri segiteri Kayenzi muri Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Mu mirimo y'ingenzi yakoze mu buzima bwe harimo kuba ku itariki ya 21 Ukuboza 1989 kugera 1991 yarabaye analyst programmer muri Bralirwa. Mu mwaka wa 1991 kugera 1994 yakuriye ishami rishinzwe ikoranabuhanga muri Bralirwa. Muri Mutarama 1994 yabaye vice president wa FRVB. Muri Gicurasi 1994 kugera 1998 yakoreraga Heineken i Kinshasa. Muri Nzeri 1998 na Nzeri umwaka kugera muri 2004 yabaye umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri Heineken muri Nigeria. Muri Nzeri umwaka wa 2004 kugera muri Gashyantare umwaka wa 2011. Nyuma Perezida Kagame yamugira icyizere amugira Minisitiri wa Siporo n'Umuco. Muri Kanama umwaka wa 2011 kugera Nyakanga umwaka wa 2014 aba ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria. Muri Nyakanga umwaka wa 2014 yagizwe Minisitiri wa Siporo n'Umuco nyuma y'uko yaravuye mu gihugu cya Nigeria aho yahoze ari ambasaderi w'u Rwanda. Uwo mwanya yawumazeho iminsi 183 yari ihagije ngo yegure. Avuga ko yeguye ku mpamvu ze ku giti cye nk'uko inkuru yanditswe na The New Times yabivugaga, ariko hari bamwe bavuga ko impamvu yeguye kuri uwo mwanya yari amafoto yari yagiye hanze ari kumwe n'umukobwa wari umunyeshuri muri kaminuza. Aho inkuru yari yanditswe n'uwitwa Le Prophète yavugaga yuko amafaranga ya leta ajyanwa mu kwishimisha, ariko Joseph Habineza yavuze ko iyo foto yari imaze igihe kuko yafashwe mu mwaka wa 2008, anyomoza yuko ibyo atari byo. Nyuma y'igihe yeguye kuri uwo mwanya wa Minisitiri w'Umuco na Siporo yasimbujwe ku itariki ya 24 Gashyantare umwaka wa 2015. Muri 2019 yagizwe umuyobozi mukuru wa Radiant Yacu Limited, ikigo cy'ubwishingizi cyihaye intego yo gufasha abafite amikoro aciriritse. Uwo mwanya yawuvuyeho muri Kanama umwaka wa 2020. Mu kwezi kwa 11 kwa 2016 Ambasaderi Joseph Habineza yatangaje ko yatangiye ubucuruzi bw'amakaroni yahaye izina rya Pastor Joe, zakorwaga n'uruganda rwo mu Misiri rwitwa Atuniyu. Zacuruzwe mu Rwanda ariko ntizasakara hose. Mu minsi mike ishize tariki ya 13 z'ukwa 8 umwaka wa 2021 Ambasaderi Joseph Habineza yizihije isabukuru y'imyaka 33 ishize arushinze. Naho tariki ya 15 z'ukwa 8 umwaka wa 2021 yibutse imyaka 3 se apfuye. Mu cyumweru gishize Joseph Habineza yari yavuganye na kimwe mu binyamakuru byandikirwa hano mu Rwanda ubwo yizihizaga imyaka 33 arushinze. Yavuze ko yishimiye kuba amaze imyaka yose abana n'umugore we. Mu kwizihiza uwo munsi Ambasaderi Habineza yibukije abakiri bato bifuza kurushinga n'abari gukora ubukwe muri iyi minsi ko bakwiye gukurikira urukundo rwa nyarwo rudafite ikindi rushingiyeho. Yongeye ko ubuzima atari umunyenga, yifashishije imvugo y'abubu cyangwa igezweho. Ambasaderi Habineza yagize ati: ubuzima ntabwo ari ugutwika ubundi mukimanukira. Ubuzima bwa babiri ni ukwizerana no kubabarirana, ntabwo turi abamarayika. Yagize ati:
Iyi myaka isobanuye ibintu byinshi cyane, ariko iby'ingenzi ni ugukundana no kwihanganirana. Yavugaga imyaka 33 yari amaranye n'uwo bashakanye. Ni umugabo wari inshuti y'abantu benshi. Bimwe mu byo yakundaga harimo gukurikirana imyidagaduro na siporo, cyane ko yanabibayemo akiri n'umuyobozi. Numwe kandi mu bantu bakundaga gukoresha urubuga rwa Twitter, aho yakundaga kunyuzaho ubutumwa butandukanye bwibanda mu kugira abantu inama. Amwe mu magambo yasize yanditse adashobora kwibagirana mu mitwe ya benshi, cyane ku bakoresha imbuga nkoranyambaga nka Twitter. Joseph Habineza yaherukaga kwandika post ku rukuta rwe rwa Twitter tariki ya 17 Kanama umwaka 2021. Amwe muri ayo magambo ya nyuma yavuze nuko abantu ari imbata z'ibyo bemeye ko biganza ubuzima bwabo. Yagize ati: turi imbata z'ibyo twemera ko biganza ubuzima bwacu. Ayo ni amagambo yanditswe na Joseph Habineza ku rukuta rwe rwa Twitter. Kuri uwo munsi tariki ya 17 Kanama umwaka 2021 kandi yashyizeho ubundi butumwa buvuga ko gukira kw'indwara cyangwa ubugingo atari ikintu kiba mu ijoro rimwe, ahubwo byose bisaba kwihangana. Yagize ati: imitekerereze yaguwe n'ikintu gishya ntabwo ishobora gusubira aho yahoze. Gukira ntibiba mu ijoro rimwe, ni uguhanagura ububabare bwa buri munsi, ni ukuvura ubuzima bwawe buri munsi. Nta cyakuremewe kizigera kigucika, kirakwihangana, Imana ntirasoza. Ayo ni amagambo yanditswe na Joseph Habineza ku rukuta rwe rwa Twitter. Yerekanye kandi ko mu buzima buri muntu wese aba afite amahitamo. Yagize ati: mu bihe byose, yaba ibyiza cyangwa ibibi, uba ufite uko ugomba kwitwara. Wahitamo kuba umuhombyi cyangwa ukiga uko guhita utsinda. Ayo ni amagambo yavuzwe na Joseph Habineza hari ku itariki ya 17 Kanama umwaka 2021. Uwo munsi nibwo yasangije abantu ifoto y'umuryango we ari kumwe n'ababyeyi be ndetse na sekuru. Habineza Joseph akaba yitabye Imana mu kwezi kumwe nuko se umubyara yapfiriyeho, n'amatariki akaba yegeranye. Seja utuma Abahutu amaze imyaka 3 yitabye Imana, yapfuye tariki ya 15 Kanama umwaka 2018. Joseph Habineza akaba yitabye Imana uyu munsi tariki ya 20 Kanama umwaka 2021. Ndabashimiye mwese twabanye mu kiganiro. Nge nitwa Niyobuhungiro David, wowe utarakanda subscribe kuri Bwiza TV, uyu niwo mwanya kugira ngo bikore, ndetse ukajya yibuka no gusura wa3.bwiza.com ugakurikirana ibiganiro n'inkuru zitandukanye zihaca. Mugire ibihe byiza, wibuka gukora share, like ndetse na subscribe.